Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. I Syna, i Svetio Duch. Amen. Возлюбени во Христа Бога, братя и сестри, денеска Светата Църква Христова го слави големиот Богородичен празник, воведување во храмот на Пресветата Дева Марија. Во овој ден, според древниот еврејски обичај запишан во старозаветните библиски списи, родителите на малечката Марија, кои што како семејство живееја во градот Назарет, тргнаа од Назарет пешки према свештениот град Ерусалим, за да ја принесат својата киркичка Марија во домот Господен и со намера потоа, како и секое девојче од свештената еврејска синагога, да го остават при интернатот во кругот на соборниот Ерусалимски храм. Патувањето од Назарет до Ерусалим воопшто не било ни кратко, ни лесно, бидејќи траело цели 3 дена од најтешки географски услови. Но на тој свештен пат од Назарет до Ерусалим, таткото Јоаким и мајката Ана и нивната керкичка Марија не биле сами, туку придружувани од бројни пријатели, од бројни деви, девојки со запалени свеќи и од светите ангели. Така да во денешното житие за денешниот празник се вели дека тоа вообичаено претешко патување од Назарет до Ерусалим тие го поминале во духовна радост, пеејќи ги псалмите Давидови и читајќи ги светите книги од Стариот Завет и не губејќи време во празнословие, како што ние, например, нашите домашни славења ги поминуваме во чисто празнословни разговори, туку разговарајќи за најсветите и свештени тајни, целите задлабочени, нужнати, во бездните длабочини на богомислениот свет стигнале до Ерусалим. Во Ерусалим малечката Марија била предводена од незините родители, кои што и помогнале да го пречекори првиот степеник од скалите што воделе до влезните порти на Ерусалимскиот храм, а нив степениците, праговите на тие скали на број биле 15. А Марија била малечко, 3-годишно девојче. Па ниедно дете на таа возраст не би се осмелило
samo da ja pomine ta visočina od podnožjeta na hramot do vleznite porti na hramot. A Marija, malata i svetata, sama si skačila dopred portite na hramot, kada što ja čekao sveti od prorok i prvosveštenik Zahari, tatko to na sveti od preteča Jovan krstiti. I to je vnesao u sveti od hram na čudesen način. Spored sveti od Teofilak, ohridski arhijepiskop, golem tolkuvač, na svetopisamski te tekstovi, sveti od prorok Zahari vodejkija, malečkata Marija niz hramot, padna ovo ekstaza, bil celiot pretvoren v ogan Božji, pijan od ognot Gospoden, od blagodata Božja. I to je postapovao nekako što saka, to je tugu po diktat, vnatrešen diktat Božji, poradi što napravil nešto što niko na njegovo to mesto ne bi go napravil, vodejki pred se žensko dete v hramot, a potom vnesuvajki go v najsvetio del od hramot, posle vtorata zavesa, poznat pod imeto Svjataja svjatih, svetinja nad svetinjite. V toj del od sveti od hram nikoj drug ne može da vleze osven prvosveštenikot i to samo jednaš v godinu. I taka malečkata Marija veke izbrana od Gospoda ni se otkriva kako idna majka na naši od Bog i Spasitelj, voplotenju Logos Božji, Isus Hristos, vistinski od Mesija, Spasitelj na čovjekot i na svetom. To je za kogo što celi od Star Zavet prorokova. Celi od Star Zavet ima smisla poradi Hrista. Vidite, vo Stari od Zavet nema avtor na jedna od mnogu te knjigi što go sočinuva starozavetni od biblijski kodeks, vo ko što nema mesijanski fragmenti, vo ko što se navestuva rajanje to na Spasitelj. I сега gledajte, ta što ke ni go rodi, kako 3 godišno devojče vleguva u toj hram, ko što predstavuva svojevidna fokusna točka, svojevidna sobirna točka na se vkupnio molitven i religiozen život na starozavetnio biblijski narod, starozavetnio izbran narod Božji, stari od Izrael. Zato a vreme roditeljite i cela ta pridružba Bogu prinesuvale molitvi za malečkata Marija, a vednaš potom tije si zaminale nazad vo Nazaret, a Marija ja ostavile vo sveti od hram. I ta vo ženski od internat pri hramot ostanala ušte 9 godini. Znači došla kako 3-godišno devojče, a vo svata 12-godišna возраст trebala da go napušti ženski od internat. No kako? To je golemo prašanje na koje što povtorno imame odgovor koji što proiznegu od nekoliko neobični slučki. Naprimer, vednaš posle 12 godina seko je evrejsko devojče trebalo da se sprema za brak.
Starijot Zavet, braći i sestri, ne znaje za monaštvo, ne znaje za celostna, so celio svoj život posvetenost na Boga. Zarad Boga odkažuvanje od svetata tajna braka. Za takvo nešto Starijot Zavet ne zna. A gledajte, malečkata Marija, Boga go zasakala toliko, što za drug život ne sakala da znaje. Da sakala samo njemu da mu pripadne i nikomu drugemu. Videki njezina ta pobožnost bila pobožnost što gi nadvišuvala dimenzijite nad otogaž znaena ta pobožnost na najduhovnite luge vo starozavetni od biblijskih. Narod na sitim stanalo jasno, osobeno na prvosveštenik od Zahari, deka Marija nema da pristane na brak, a zakonite na jevrejski od naroda nema da ih go dopušta. I zato smislile način kako da ja zaštiti. Za njezin verenik go izbrale Josipa, koji što bio veke vo dlavoka starec. Veke vo brak i imao dečina od toj brak. Josif trebalo da bude pravno pokritije za ona što malečkata Marija se opredelio. Za da može celosno na Boga da mu se posveti, na Boga da mu služi i da go izvrši delo to što Bog i go nameni neja. Za da go rodi našiot Spasitelj, Bogočovekot Hristos. I taka su ime to na Boga, tvoj plan na duhovnata elita na Jerusalim beše skovan i ispone taka kako što sveti od prorok Zahari beše smislio sveti Josip Marija jazede u svoj dom, vidiki ta poveke ne možeše da ostane vo ženski od internat pri soborni od hram vo Jerusalim. I na toj način, braći i sestri, domostre od Gospoden, ekonomija Božja za spasenije to na čovjekot i na svetot postepeno, no sigurno se realiziraš. I svoja ta konečna realizacija na toj plan za Marija, večnata djeva, prisno djeva, da se kogašnata djeva, Gospod ke go realizira vodenot odrajanjeto na našiot Bog i Spasitelj Isus Hristos, a to je deno za koje što сега živeme i se podgotuvame so post i molitva. Gospode ni dade sila duhovna, radost duhovna, ta solestina da go izodime ovoj pat do Božić, a to je pat otprilike patot od Nazare do Jerusalima. I poto, ako se otvorat portite na našite srca zavoniv, da vleze Hristos onaka kako što Marija vleze vo sveti od Jerusalimski hram na denješen den. Amin. Za mnogo.